ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Абзор 07. Навори имрӯзаи мо дар бораи солнечни камера мешавад. Ман ӯ сол айхтои худам оварда будам, фурӯхтем. Чанд кас то ҳозира мепурсанд ҳамун камера дорӣ. Мо бори нав овардем бардора. Инҷа чанд намуд? 1 2 3 4 5 6 намуд солнечни камера аст. Ино ҳамаш бесвет. Свет дар кор намешавад, кор мекунад. Хоб, ба тарзи онлайн истифода мебаред. Агар шумо дар дигар давлат бошед, дар Россия ё дигар Европада бошед, метавонед телефон ба ҳамин программаша установка карда, камера сайдин карда мегиред ва рӯи телефон хона чи движение шудааст, метавонед тамошо кунед ва метавонед хонагиҳо кати гап занед. Яъне голоса мечиқед, ай телефон гап мезанед, ай камера овозтон мебиёд. Хонагиҳо гап мезанад, гапи шумора, гапи вайора шумо мешунавед ай телефонтон. Ва инҷа бардоро 6 намуд гуфтем, ҳар якташ алоҳида функсияш, мисол дигар хелай, нархномашам дигар хел. Мисол гӯем, инамин дута 750 сомон. Мана ин якта бошад, ин 1000 сомон. Ин 1500, ин 2000, ин 800 сомон. Якта кушода мебинем бардоро. ва шумо метавонед ба таги навор номеро ҳаст, дар охири видео занг зада муроҷиат мекунед, кадомаш маъқул бошад. Доставка тамом минтақаи Тоҷикистон, доставка бепул. Установкаш ба тариқи онлайн. Шумо видео визит мекунад, дар инҷа видео визит мекунем, мо мефаҳмонем, сайдин карданаш осон, ягон ҷои мушкилӣ надорад. Агар не ман наметавонам сероно рафта установка карда тегӯед, вай алоҳида дагорной мешавад. Якум мо ӯ сол ҳамин камера оварда будем, якта нимта вай шуд, яъне растамочка ба ғалтид, баъд имейка задем, туру карда додем. Ана акун ино бардоро имейка дорад, растамочка шудагӣ ҳамаш без проблема кор мекунад. Акун ҳозир ҳамира нишон метиҳам. Хоб, мекушаем ҳамон камераи Amazon, яъне 750 сомон. ин солнечни панелаш мешавад. Ин ҳамиқа кабел дорад. Ин яхе камераҳо ҳастанд ки ин худаш ба часпидагӣ мешавад. Ин хеле нест. ира сайдин мекунед. Мисол яхе камераҳо ҳаст. ин панелаш мана инҷа часпидагӣ мешавад. ира таги навес да мемонед, ин заряд гирифта наметавонад. мо хеле кабел ниша гирифтем. ира сайдин мекунед, ира тарафи автоба рост карда мемонем баъзу. Ва рӯзонӣ айрӯи ҳамин панел заряд шикати сиёмка мекунад. Бегоҳӣ бошад, ин худаш дар инҷа батарейка, аккумулятор дорад. ҳамон аккумулятор заряд мегирад, шаб то саҳара сиёмка мекунад. Яъне кругла сутка, кругла год кор мекунад бардоро. Ва инҷа бардоро флешка меравад, сим-карта меравад. Сим-картара интернет ва подключат мекунед. Сим-карта кати кор мекунад. Я моҳда уқа пули зиёди расход намекунад. Мумкин 20 сум ёки 30 сум расход кунад. Ва бардоро инҷа ҷои овоз. Вақте ки гап задед, инҷа овозтон мебиёд ва овози хонагиҳоро мешунавед. ин телефон ба сайдин карда мешавад. Дута камера дорад. Якта хеле монде, солгӯем хеле часпонде. як тараф ба нигоҳ карда местадани хеле то теда мешавад. ин дасткати то мете. Тагангиш бошад автоматик. Инамин куҷо да движение шуд, ҳамун тараф ба худаш нигаҳ мекунад, сиёмка мекунад. Ва метавонед айкор буромада программаи телефон да медроед, ку дар хона чӣ гап шудай, чӣ движение шудагай, ҳамаш сахранид истодагай, қафо гузаронда ҳамаи движенияро метавонед тамошо кунед. ҳамон хеле функсия дора бардоро. нархи ин камера 750 сомон, доставкаш кати, установкаш бошад договорной. хоб, ана кун тагангишам ранги ҳам хеле, ин камтар дигар хеле, камераш дигар хел. инам 750 сомон. ин бошад бардоро. ин нархаш 1000 сомон. ин тамошо кунед чӣ вақт 1000 сомон ин қимат. мо ин кабелаш ҳам дароз, ин панелаш. ана ин камера мон бошад, се тага, ҳар сеаш хеле полни то мехӯрад. 7
یعنی 360 گرادус میگن همونقدر پولنی هر سش تو میخورن. اینا فلش کارت میبرم. اگر فلش کارت در کور باشد ما دوریم بردارو برای که کامرا همش bez فلش که میبیاد. یگان تاش با فلش که نمیمونه. به فلش که میبیاد اگر خودتون فلش که داشته باشه میمونه استفاده میبرین. یا که یک تا 128 گیگا فلش کارت گیرید یک ماه سیوم که میکنه. همش یک ماه سیوم که میکنه. 128 گیگا کارتی. اینجا همه وایش هست، یعنی پانل، زرچسب، ساماره همه چیزاش هست. میگیره پروست استان که میکنه پروگرامش اسکچر میکنه کور فرموده میگیره و این باشه بردارو این 1,500 تومان اینش تماشا کنید. اینا پانلش، اینا با کامراش هم تماما دیگه خیلی. کامراش ببینید چقدر درست غوص 3 متر میبیاد. اینجا با زرچسب دیگه چیزاش هست و این کامرا نه اینجا یک تا باشد این طرفش به یک تا اینم تو میخورد برای فناریکش شب گیرو میشد. شب اینم فناریک داره، اینا همش فناریک داره. این با علاهیده دیگه خیلی فناریکش وقتی که شب دیجه نشد نزدیک اومد یگون کس سراز فناریک گیرو میشد. یگون دیجه نباشد فناریک خیلی پشته میستد معلوم نیست. مثال اینجا کامرا هست نیست معلوم نمیشه. نمیخیلی این نرخش 1,500 تومان. خب بعد کامرای نوبتی را میبینیم. این همین کامرامون باشه بردارو این 2,000 تومان. همین را بشه هیچ خیلی یه هر پاکت ماکتاش که بوده اینستروکسیونش هم مش نیستیه. اینجا این کامرا میشه بردارو و ایمش ببینید این پانلش خودش به چسبیدگی هم پانلش بردارو رزینی خیلی شیشه نمیشکنه و هم همین پانلش سینمایشی میتونه این سینمات کرده. این کابلش ببینید چقدر درست با سایدینیت کابل زپاس دارد سایدینیت کرده هم میگیره و من اینجا توک با سایدینیت کنیده میشه. مثال یا جای میمونید همین پانلش ایستاد در جای هم خیلی میمونه و اینجا توک به سایدینیت کرده میمونه خیلی امکانیت میشود. یا که پانلش گرفته این طرف آفتاب بمونده ای سون نشانی استفاده بریده میشود. اینجا دو تا کامرا داره بردارو کامراش ببینید دو طرفه کامرا دارد. این تو نمیخوره لیکن ای طریقی همون پروگرام میتونید ای درنش یعنی هر طرف بر رگروفکه کنید میشود. این همین کامرا و دو طرفش فناریک دارد دو تا داتچیک دیویژن دارد. این همین بردارو این هم فلش کارت سیم کارت هم میبرد. این اینجا QR کدش ایمیل که راستموش که همش دارد. نرخ این 2,000 تومان بردارو و هسته یک دیگریش من این 800 تومانی. هر کس با مبلغ خودش نگاه کرده چی میکنه میگیره. این دو تا پانل داره دیدین پانلش دو تا این کابلش و خیلی کامراش نشون میده. درون بود در رنگ دیتالی بود. الان بردارو اینا بیاید 4 کامرا اینجا یک تا یک طرف نگاه میکنن. این همین دوم سوم چهارم اینجا پروژکتور هر یک تاش پروژکتور داره. با این هم فلش کارت میبره سیم کارت میبره از طریق چی اینترنت کار میکنن солнечный круглосутка съемка میکنن. نرخ 800 تومان. انا بردارو اگر کی به همین کامرا لازم باشه در تگ نهار نمرم هست زنگ زده مراجعت میکنید ما به پول دستافکه میکنیم استفادهش دگرگونه میشه. اگر ویدیو معقول شده باشه لایک فراموش نکنید. یک تا اکنون همین کامرا مونده میتونید در خانه چی گپ چپ شده است ای دیگه جای تماشا کرده میستید. سلامت باشید. بار دیگر
و فکرتون حتما در کامنت بنویسید. لایک فراموش نکنید. سلام.